Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as og buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga og sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag ug tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao, labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus og mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabus nga biyuda. Kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iyaha. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Lisod kayo ihatag ang butang nga maoy atong gisaligan nga maghatag natog kinabuhi. Lisod yun kayo. Kamong mga asawa nga niya dinhi, kinsa may naghatag ninyo kinabuhi ron? Inyong bana o kamo? Away asawa? Kamong mga bana, kinsa may naghatag ninyo kinabuhi? Ikaw o ang imong asawa? Kung ang imo ganing gitan-aw nga ang naghatag nimong kinabuhi, ikaw, pwede ra na nimong ilisan nimong asawa. Total, ikaw may nagbuhi nimo. Nya ang asawa sad, kung ikaw say naghatag kinabuhi nimo, kay nasa kay trabaho, bahala na. Buwaga na nimo imong banang buangon. Wala na problema. Di ba? Pero ang imo ganing bana mo ay nagbuhi nimo, nya wa gyud kay pangita. Maingon jud ka, I cannot live without you. Ana. Nya hain gani ding murag mo ay naghatag nato og kinabuhi, adto kita mukapit kutob sa mahimong panalibdan gid nato. Maghisgot gani tag biyuda, labi na gyud sa unang panahon. Kana bang widow? Ang sa unang panahon, sa ilang panahon ni Kristo, ang mga asawa anha ra ginas balay. Di na sila manrabaho. Kaya nga naman, di man sana sila dawatog trabaho. Ang laki ra may mo trabaho. Gani kanang inighatag og mga rasyon, kanang mga pagkaon. Ang ipon ana laki ra. Way labot ang mga bata og ang mga babae. Kaya nga naman, obligasyon sa lalaki ang pag-atiman sa iyang asawa o sa iyang mga anak. Muna, mabiyuda gani ang usa ka asawa, wa ginay trabaho, wa pa ginay kwarta. Purtig yung pobriha. Muna, dunay duha ka biyuda nga gihisgutan sa ato rong pagbasa sa first reading o sa gospel. Sa atong unang pagbasa, panahon to sa famine, kanang huwaw, nga wa gyud pagkaon, niabot nagtulo ka tuig ang drought. Si Propeta Elias nga hapit na sad mamatay,
Kay wa nay kaon, gipadala sa Ginoo ngadto sa byuda sa Saripta nga utrosad na hapit na mamatay kay wa nay kaon. Katapusan na lang harina ang iyang masahon para ilang kanon siyang anak, iguman kuno ato, patay na sila kay wa na may pagkaon. Nangayo si Propeta Elias og usa ka pan. Isa lutuy kog pan aron sad ko mabuhi. Yan ingon in taon ang byuda, sir nasayod gyud ang imong Ginoo, nakatapusan na lang gining harina para na lang dinako og sa akong anak, patay sad mi. Nya pangayuan pa gyud nimo. Pero kanamang kong byuda, kaning inahan, nga nung mao gyud ni gigamit ni Kristo nga example, nga naman, kay kamong mga inahan, naagyud mo'y heart, o kanamang itatog, motherly heart. Maluoy gyud mos nang inahanglan. Lahi ra gyud og batasan ang inahan kaysa dalaga. Oh. Kanang inahan mo'y muduol nako, mingon din, Pader, nakakaon na ka. Ana. Unsa may gusto nimong isulob, Pader? Unsa may sukod nimo? Pero kana mga dalaga, di gyud magpa-cute-cute ra. Ana. Ay noon, nindot sa tanawon. Magpakita-kita ras pusod. Ang pare, panila pintahon. Pero ang mga inahan, mangutana sa imong kanon, Pader, sa paborito nimong sudan, nya may kay mo obserbar ba? Mo ana lang kadit. Ana isa, uy, gisubawan ka no. Ana, unsa may tambal? Ana dayon. Pero kana mga dalaga, bisag nagsigi na kag sigma, siga ka. Mingon ra gyud nga. May ratag matay ni pariya. Wa bay feeling ba? Muna ang mga widow, bisag katapusan na lang to niya pagkaon, mihatag siya. Nya unsa may reward? Wa mahurot ang iyang harina, wa mahurot ang iyang lana, hangtod natapos ang huwaw. Wa siya mamatay. Nga naman, kay nang hatag man. Ang byuda sa diri sa atong kaningkuan, diri sa atong ebanghelyo, nibati pud siya na iyang katungdanan ang paghatag ngadto sa Ginoo og halad. Nya kay wa naman gid siya ikahalad. Kadto na walang duha ka sentabos, agihug niya sa kolekta kay nisimba man siya. Kana man kung musimba ang role anas mga Hudiyo, ambot ka karon mao bagya po nay role. Musimba gani ka, muhatag gid kag halad. Dili para karon ba nga simba, sus. Ligyo mo halad. Bisag suruyan nagsibot ngadto, ligiw-ligiw pa na. Sangil-sangil ag kot-kot-kot diri ana haron ingnon nga naay gibuhat, abli-abli pitaka ukay-ukay haron kuno muhog sa kolekta nya pasaylohon lang gada sibot. Pero sa unang panahon basta mosimba gani ka mohatag gyud kas Ginoo, mao to nang hatag ang mga dato-dato ana gitan-aw ni Kristo. Nagtana, naminaw bitaw ko sa ebanghelyo nga naingon, naniid si Kristo sa mga tao nga nanghatag sa ilang halad. Mura sa kog nakaamgo ba nga kada day misa si Kristo magtanaw din as muhog sa kolekta. Naniid man siya. Kay bawod siya nga ang mga dato-dato ni hog og kwarta niya ang byuda, ang gihatag katong 2 cents. Kay bawod siya, maniid din na siya, magtanaw na sila ninyo ron. Ang sa mga tanaw de, di din tinuod ang Dias Gospel. Dili tinuod. Tinuod. Nagtanaw siya. Nya dili ra ba si Kristo mo tanaw rag pila inong ihog? Iya sang tanawon pilay nahibilin. Kiniingon man siya diri, kadang mga dato ang uban mihatag sa sobra sa ilang kwarta. Sobra. Sa ato pa gamayng amount. Di ba mo man isaga din yung buhaton? Ikuha ni mospitaka o tuod kasi mong bulsa, imo man tong hinulon katong kinagamyang sinsiyo. Ang katong dako-dako ayaw ni kay 20 ni. Kari lang kinagamyang kay piso ni. Yang moabli sa kagpitaka, imo man ang i-arrange gikas kinadak-an ngadto sa kinagamyang, kadto gikuhaon ang kinagamyang. Niya sa mga kinagamyang, kadto pag yung dunot-dunot katong hanap na kay naong si Andres Bonifacio ba? Mao pag-ihog. Unya nagtanaw man ginawa na, di mo mao. Ha?
Bagaagin yung naon. Tayo joke lang. O na, hatag nga to, ni idang Ginoo, nalipay ang Ginoo sa byuda, kay mihatag siya sa tanan. Dirisad sa atong ibang, sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo, nga ang atong Pangulong Pari nga ginganlag Kristo, ang iyang gihalad, may arang-arang na lang rin diring biyuda diri sa unang pagbasa, kay harina may iyang gihatag, pan, ang karisa nga atong biyuda diri sa Ebanghelyo, kwarta man nga duha kadako, pero sa atong ikaduhang pagbasa, si Kristo nga mao ang pinakakabus sa tanang tao sa tibuok kalibutan, kay gipanganak lag pasungan, way klarong balay nga kapuy-an, ang iyang gihalad, ang iyang yung lawas og dugo. Wa siya magdaag mananap, matud pas ikaduhang pagbasa, ang iyang gihatag lawas og dugo. Ngano man, wa man siya ikapalit og kuan, wa man siya ikapalit og mananap, kay wa man siya kwarta. Wa sa siya ikapalit og mga langgam, wa sa siya ikapalit ikahog sa kulikta, kay wa man siya kwarta. Iyang lawas og dugo mo gihatag. Aray. Nababaw. Unsam day na? Mananap na? Ha? Mao na si Kristo. Niya kamo, asa man mo musunod? Sa biyuda o ni Kristo? Hoy, tubag. Hay may gusto niyong ihalad, kanang tanan na kwarta suod sa inyong bulsa o kanis Kristo? Inyong tibok lawas at ubitayon. Kung ako pa ninyo, kwarta na lang. Di tayo, nara na ninyo yun. Kamu, nagi mo'y kasing-kasing, muhatag, magimo, huwag mo'y kasing-kasing, di sag mo, mawiwi na lang, magisi na lang ng ngawi ispari o kumbinser ninyo, digid mo, muhatag. Pero kalois Ginoo, mailhan man sa nanimong manggihatagon, nya tan-aw nako murag pulos mo manggihatagon. Ngano man, inyo mga naong sayag. Kana bang murag malipayon ang naong ba? Kay kana mga di manghatag, kusmot kay nagnaong. Ilingi ay imong tupad. Lingi ah. Imong tupad ba lingi ah. Tanawang naong. Sige ko na be. Pangutan ako no, ingna muhalad karon. Ingna ko. Ingatan apa? Nagdakad ang parahalan. Wa na klaro. Labi nag-adto ta choir. So, bagi na yayo. Ang kanigo mangulikta na to, insya sa katas choir, ay na lang, wa tayo makuha dito. Oy, kanang mga lab operating assistant, saka na ninyo dababaw eh. Aw sakon ba mo diha? Tanawa. Dugay nang nitagab ang nisaka dito eh. Ang ilas ang gihalad, ang ilang man kaugalingon, kay makahalad man taog time, talent, and treasure, and all of the above. Pwede man na. Asa man mo na? Time, talent, or treasure, or all of the above. Ako pa ninyo, all of the above. Yun. Sa mga manggihatagon, congratulations. Nga naman, ang Ginoo malipay. Gyud ninyo. Kinsa man ning tinuod nga byuda, kanang tao nga muhatag uban sa gugma. Di man tingali dako ang imong ihatag, ibilin man tingali nimo ang tag 1,000, tag 500, pero puno sa gugma ang imong paghatag. Kana bang why limit? Nya kanang imong paghatag dinhi mubunga unta na sa imong pagkamanggihatagon ngadto sa imong mga isig katawo outside the church. O kung saan man paghatag, tagai silag maayong agianan, pananglitan. Kung galisod silag agi, kay pitos kayo, hala, guba imong kural, iatras, haron maayong pag-agi. Munyag lapukon kay ilang agianan, hala, simintuha. Nya kung ngit-ngit pag yun, hala, butangig suga. Haron maayong ilang pag-agi, ikay gasto tanan. Buhato na ninyo. Tutok lang. Mao na yung meaning anang paghog diri sa imong gugma. Nga imong gugma magpadayon ngadto sa unahan, dili ra diri kutob. Muna kita dinhi simbahan, sige tagdawat og mga donations, kay daghan sang nahigugma nato, ato sang gipaambit ngadto sa uban.
Niabot na gud nig 84 million ang atong nadawat gikan adtong January 2020 hangtod sa October 2021. Mga 84 million na atong nadawat nga mga donations. Gusto pa mong punan? Mo-donate pa mo? Sure? Natay bagong slots. At kamu no, sudipan lang ko sa kong laway. No? Ato ning bagong slots, 40 ning daghana, aron makapalit imong tanan, 60,000 slots. Tag 1,000 per slot. Angan aning maong slot, divine unity, prosperity, and satisfaction. Inigpalit nimo, makadawat tayong kag divine unity, prosperity, satisfaction. Kinsa may muhatag? Through San Vicente Ferrer and Mother Mary. So kung atong himuag abbreviation, DOPS SBF MM. DOPS DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction through San Vicente Ferrer and Mother Mary. Para unsa man ni siya? Nagrasyahan man ta, nagibaligya ang yuta diri, yuta diha, diri mga 400 kapin, diha 400 kapin, diha sa atubangan mga 1,000 kapin, na atay mga around 2,000 nga palitonon nga yuta ug bayranan. Nakaparsyal na ta dinhi pipila. Nya kay dako-dako naman atong yuta, diha na may bakante diri na nasa diha. Diri tukuran atong building. Ato nagyong formal nga konbento, 2-story with roof deck. Nya diha sad ato sang tukuran og multipurpose building, 2-story with roof deck para sa mga offices sa ato mga organizations, mandated organizations, og atong dako nga multipurpose hall. Na, di ba nindot no? Nya kana diha ato na i-landscape. Kay kanang balay nga dako, mura naman og nagsugod naman tag negotiate, mura mag-ibaligya dire. So ato nang paliton, nya ato dayong gubon. Awa, masabod man ta diha. To naman atong yuta tuloyo. To ang tay yuta dito na nga napalit nga mga more than 600 square meters na agianan dito. O di ato nang gubon para kausa na lang tanga to. Kita ra dinhi mo palit og building nga gubon. Ang uban naglisod pagtukod og building. Kita palitag dakong balay, gubuon na to. Wa pa man ang mapuy gubuon na to. Nga naman, himuan na to diha og nindot nga ground sa simbahan aron sa inyong mga anak ug sa mga anak sa inyong mga anak pohon, mga matay na tingalit ang tanan 50 years, 100 years from now, they can always value our efforts of sharing. Nya mahinungdom din sila ang nakaingon ani kadtong pari nga pislat og ilong pero purting mamaligyag slat. Mautong nahimo siyang pislat, no? Pislat og ilong pero mamaligyag slat. Mo na, pamalit mo ha? Pamalit. Ang mo palit malangit. Ang di mo palit maliwat mo sa mga parisiyo nga sige lang kusmod ang naong, sige lang panaway ni Kristo. May pagmamalit mo, kay bisag wa mo'y kwarta, liwat mo sa biyuda, smiling og naong. Kana bitang manghatag ta mga igsoon, mag-anam yung kadaghan ang atong kwarta. Kana manghatag kag kwarta ba? Agree? Disagree? Agree. Wa gyud manggihatagon nga tao nga nagkalisod. Mag-anam gyud kadaghan. Muna ang ako yung prinsipyo gibarugan karon base sa akong naobserbahan ug sa akong kasinatian, moingon jud ko, gusto ka mo daghan imong kwarta, ipanghatag. Kung wa na kay kwarta karon o jutay na lang imong kwarta, ayaw pangutang para punan, ihatag, mudaghan lagi na. Stingi. Awali mo to? Gamay lang sa maris akong kinabuhi. Ako naman ang nasultis una. Way back 1984, second year college ko ato. Second year college ba? Nagsugod kog tukod og organization sa mga youth dito sa amo. Kahugan Youth Organization. Among tampo-tampo, piso ang buwan.
20 centavos ang simana kay mga mag-uumar mas mga to kargador. Parehas ako nila mangarga, mamotos og mangga, piso-piso ang mo i-contribute kada buwan. Ako mo contribute ko more than piso. Usahay 20 pesos, usahay sa gatos akong ma-contribute. Tigom-tigom yun. Kaya ako may ilang leader, di magpakita dyan kung ako mo'y leader, hatag yung tanan. Ana? Yan, nahurot akong kwarta. Wow! Ang gihatag sa Ginoo nga baos, ni graduate kog college, commerce, accounting, magna cum laude. Nindota no? Ano, pak niya. Human ato, nakatrabaho ko sa akong formal o stable job, diha ko sa na-employed sa Land Bank of the Philippines. Mga 8 ka tuig ko diha trabaho. Sige, yapon ko panghatag. Dako na kong mahatag. Gatos-gatos na. Kay, naman ko'y sweldo. Nasa naka-eskwela, pipila sa ako mga kauban dito, mga youth in town, mga out of school youth. Ako sang tabangan o ilang gasto-gasto. Together sa ilang parents. Daghan na nakagraduate. Yan, nahurot akong kwarta. Uy, gihimo ko sa Ginoong pare. Pagka pare na nako, sukad ko na pare, ang akong ihatag, 1,000 na. Tutok man muna ko. 1,000 na lagi. Nya dili pa man ko ato parish priest, wa pa man ko'y parokya ato. Himuon bitaw ko sa Ginoo nga parish priest aning parokya ha. Dako-dako ng kolekta. Akaron hatag nako milyon-milyon tanaway kamatay ani. Wa gini kwarta. Nganoan, sige hatag pero nag-anam og kadako ang gihatag sa Ginoo. Malingaw ra sa ko magtanaw. Ang pangita mo parokya dinhi sa Cebu City nga nakahatag og 30 million para sa i-construct kapilinhan. Na day. Kita ra dinhi. Di ba? Nya kinsa may nagpakauaw ato sige pabagag naong sige hangyo. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang biyuda dito sa templo o dito sa Saripta nagpakita sa ilang kasing-kasing nga manggihatagon. Uban sa atong mapaubsanon o makingihatagon kasing-kasing, mudangop kita sa Dios sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang katawhan sa Dios, nga mahinangkon kitang udawat sa mga buhat sa gugma o pagpangalagad nga gipadangat sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nagdumala sa atong nasod nga makaangko na sila sa grasya nga sarang makapauswag sa atong ekonomiya. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nag-antos sa nakanilaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na ang parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo dungga nga among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga plano ug ipangandol. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay nga mihuban na sila kang Kristo ug sa tanang mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Labing manggihatagong Ginoo, dawata kining amo mga pag-ampo nga gituboy diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.